Nongeye kubasuhuza mwese. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta yavuze ko mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeza ubushotoranyi irasa ku butaka bw'u Rwanda ndetse ikanga kurekura abasirikare barwo, byaba ngombwa ko narwo rwirwanaho kugira ngo rurinde abaturage barwo. Ibi minisiteri yabivuze kuri uyu wa kabiri tariki 31 Gicurasi 2022 mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kibanze ku mubano w'u Rwanda na Repubulika ya Kongo umaze iminsi utifashe neza. Ni ikiganiro kibaye nyuma y'iminsi mike u Rwanda rutangiriye gushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubushotoranyi buturutse ku bisasu ingabo z'icyo gihugu ziherutse kurasa mu karere ka Musanze bigakomeretsa abaturage ndetse bigasenya n'ibikorwa remezo birimo inzu. U Rwanda kandi ruherutse gushinja ingabo za RDC gushimuta abasirikare barwo babiri zifatanyijwe n'umutwe w'iterabwoba FDLR ugizwe ahanini n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yavuze ko ubu hari kuba ibiganiro byo kurebera hamwe uburyo impande zombi zakumvikana mu mahoro. Ati ibiganiro byaratangiye, mwumvise ko ejo Perezida Macky Sall yavuganye na perezida wacu, yavuganye na Perezida Felix Tshisekedi. Ntekereza ko Perezida wa Angola arimo kugerageza kubavugisha kandi twizeye ko ibiganiro n'uburyo bw'akarere bwashyizweho ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yavuze ko mu gihe inzira z'ibiganiro yaba yanze ndetse RDC igakomeza kugaragaza ubushotoranyi, byaba ngombwa ko n'ingabo z'u Rwanda zirwanaho. Mu magambo yati gutera ibisasu nibikomeza abasirikare bafashwe nibatarekurwa tuzakora iki kindi. Icyo navuze kandi n'uyu munsi navuze nuko dufite inshingano zo kurinda abaturage bacu no kurinda imipaka y'igihugu cyacu. Ati igihugu iyo gitewe kiritabara, bivuga ko bikomeje ntabwo twakomeza ngo twicare dutegereze ko abaturage bacu bahora baraswa buri munsi. Ushatse azashimute abashatse bose, kandi mu byo navuze mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Imarabo navuze neza ko dufite uburenganzira bwo gusubiza byo kwirwanaho igihe dutewe. Yakomeje agira ati icyo twifuza ni uko ibyo bikorwa byahagarara, turifuza ko bariye abasirikare barekurwa, ariko ubwo ibitero birakomeje umutekano w'igihugu cyacu nawe uzakomeza kubangamirwa. Twaba dufite uburenganzira bwo kwirwanaho kandi muzi neza ko ubushobozi tubufite. Mu gihe u Rwanda rukomeje gushinja RDC ubushotoranyi, iki gihugu nacyo kivuga ko u Rwanda narwo rushyigikiye umutwe wa M23 umaze iminsi warubuye imirwano muri Kongo. Ku kijyanye n'ibi birego, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda waherutse gutangaza ko M23 ari ikibazo bwite cya Kongo ikwiye gukemura aho kubigereka ku baturanyi ari igihugu cyacu cy'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda kandi uyu munsi yanasabye abaturage bajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwitwararika nyuma y'amagambo n'ibikorwa by'urwango bikomeje kuvugwa muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'uko abanyekongo benshi barimo abanyapolitiki, abaturage basanzwe ndetse n'abakora mu nzego zishinzwe umutekano bakomeje guhamagarira abandi gufata imihoro no gutera u Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kabiri, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta yavuze ko hari amagambo avugwa mu maradiyo, ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi agamije kwerekana ko abanyarwanda ari babi, ko abaturage ba RDC bagomba gutera u Rwanda bakarwomeka ku gihugu cyabo. Minisitiri Biruta niwe yari yasaba abanyarwanda bajya muri Kongo kwitwararika kuko aya magambo ashobora kuvamo ibikorwa by'urugomo n'ihohotera. Ati ntabwo wabona amagambo avugwa atya ngo hanyuma uvuge ngo kubera ko leta itabikubwiye ngo ugiye kujya muri Kongo kugenda nk'uko byari bisanzwe. Ibintu ntabwo bimeze nk'uko byari bisanzwe. Ati biragaragara kandi ariko abaturage bahariya ku mupaka, inzego z'ibanze zarabegereye barasobanurirwa, babwirwa amakuru uko ameze, babwirwa n'ibyo bakwiye kwitwararika bijyanye n'umutekano wabo mu gihe baba batekereza kujya hakurya, kuko nta wabwira ngo umutekano wabo urizewe. Uyu muburo urareba cyane abaturage bo ku mipaka ya Rusizi na Rubavu ihana imbibi na RDC bambuka bajya mu bucuruzi butandukanye muri iki gihugu. Minisitiri Biruta kandi yaciye amarenga ko bikomeje u Rwanda rushobora kubigira rusange, abanyarwanda bagasabwa kutajya muri Kongo muri rusange. Ndabashimiye nayo makuru yaragezweho mu Rwanda ku mibanire y'u Rwanda na Kongo kuri ubu ngubu itameze neza. Mbifurije kugira ibihe byiza kandi mukomeze mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Ibihe byiza kuri mwese.